Živim u malom, oronulom stanu u centru grada, u zgradi starijoj od bilo koga poznajem. Zidovi su oguljeni, plafon na nekim mestima prokišnjava, a čudni zvuci iz susednih stanova noću više ne izazivaju moju pažnju. Navikao sam, ali nikada se nisam navikao na vrata na kraju hodnika, tik pored mog stana. To nisu bila obična vrata. Znam kako to zvuči, ali poslušajte me. Stara su i drvena, prekrivena slojevima prljavštine i ogrebotinama, koje izgledaju kao da su ih ostavile ruke ili kandže, kako god. Nikada nisam video da ih neko otvara ili zatvara. Nema brave, nema kvake. Samo stoje tu, gluvo i nepomično. Prvi put sam ih primetio kada sam se uselio pre 3 godine. Stanodavac me je prilikom useljenja upozorio da ne pridajem pažnju tim vratima. Ma zaboravi na njih, to su samo obična vrata, rekao je dok mi je davao ključeve. Ne treba da te zanimaju. Način na koji je to rekao bio je neobično hladan, gotovo preteći, ali tada nisam obraćao pažnju. Sada bih voleo da jesam. Jedne noći probudio me je zvuk. U prvi mah nisam bio siguran šta čujem. Tiho, monotono grebanje, koje je delovalo kao da dolazi iz zidova. Pogledao sam na sat. Bilo je 2 sata i 13 minuta ujutru. Grebanje je postajalo sve glasnije, a ubrzo sam shvatio da dolazi iz hodnika. Naoružan baterijskom lampom, izašao sam iz stana. Vazduh u hodniku je bio hladniji nego obično, što me je iznenadilo jer grejanje u zgradi uvek radi. Svetlo na plafonu je treperilo, kao i obično, bacajući senke na oguljene zidove. Zvuk je dolazio sa kraja hodnika, tačnije, sa tih vrata. Prišao sam bliže, pažljivo, osvetljavajući pod oko sebe. Zvuk je bio neprirodan, kao da se nešto sa druge strane uporno trudi da probije drvo. Ali kako sam prišao, dovoljno blizu da dodirnem vrata, grebanje je prestalo. Svetlost lampe obasila je površinu vrata, bile su prekrivena tankim, svežim ogrebotinama, kao da ih je neko ili nešto upravo načinilo. Osjetio sam hladan znoj na vratu, ali nisam hteo da pridajem previše pažnje tome. Samo sam se vratio u stan i zaključao vrata. Ipak, nisam mogao da se smirim. Te noći, grebanje se nastavilo. Samo ovog puta tiše, ali neumoljivo, kao zlokobna melodija koja me nije puštala da zaspim. Tako da, ostao sam budan cele te noći. Dva dana kasnije vraćao sam se kući, kasno noću. Bilo je to jedan od onih sumornih, maglovitih zimskih dana, kada deluje kao da mrak nikada u potpunosti ne odlazi. Kada sam ušao u zgradu, hodnik je bio zamračen, jer je svetlo na plafonu potpuno pregorelo. Telefon sam koristio kao baterijsku lampu, pažljivo koračajući prema svom stanu, ali dok sam prilazio, ugledao sam nešto što me je zaustavilo. Vrata na kraju hodnika, koje su uvek bila zatvorena, sada su bila blago odškrinuta. Stajao sam tamo, nesposoban da se pomerim.
Tamo, gde su trebala da budu pukotina i tama, sada sam video tanku liniju svetlosti koja je izbijala iz unutrašnjosti. Svetlost je bila prigušena, žućkasta, ali nije treperila kao svetlo sijalice. Bilo je nečega neprirodnog u tome. Ima li koga tamo? Prozborio sam, glasom koji je odjeknuo praznim hodnikom. Ništa, samo obična tišina. Ne znam šta me je nateralo, ali prišao sam bliže. Vrata su se lagano zaljuljala, otvarajući se još malo, kao da me pozivaju unutra. Video sam samo spiralne stepenice koje su vodile nadole, nestajući u mraku. Osjetio sam miris, ustajao, zemljani, s osjećajem nečega gorkog, poput spaljene kose. I pre nego što sam shvatio šta radim, zakoračio sam unutra. To je bio još jedan moj pogrešan korak. Stepenice su bile uske i trošne, od starog drveta koje je škripalo pod mojim koracima. Baterijska lampa na telefonu bila je jedini izvor svetlosti, ali činilo se kao da tama upija svetlo. Vazduh je postajao hladniji, što sam dublje silazio. Bilo je teško reći koliko sam dugo hodao. Stepenište se činilo beskonačnim, a svaki moj korak odzvanjao je, kao da se spuštam u duboki podrum. U nekom trenutku začuo sam neki zvuk. Tiho disanje, nepravilno, teško, kao da neko pokušava da udahne kroz polomljene plućne kanale. Zastao sam na trenutak. Zvuk je dolazio odozdo, ali nije se približavao. Bio je tamo, u tami, kao da me čeka da priđem još bliže. Kada sam napokon stigao do dna, bio sam u uskom hodniku sa zidovima od opeke. Na zidovima su bile iscrtane čudne šare, nalik simbolima iz nekog zaboravljenog jezika. Hodnik se protezao dalje, vodeći me u još veću tamu. Onda sam ugledao figuru. To nešto na kraju hodnika stajalo je nalik ljudskoj silueti, nepomično povijenih leđa. Svetlost baterijske lampe obasila je samo deo njegovog tela. Koža je bila siva, prekrivena tamnim mrljama, a ruke duže nego što bi trebalo da budu. Ko si ti? Jedva sam izustio, glasom koji je zvučao slabije nego što sam želeo. Figura se pomerila, polako, gotovo nežno. Podigla je glavu, lice nije bilo ljudsko, umesto očiju bile su tamne prazne rupe, a usta su bila razvijena s osmehom toliko širok da je delovalo grohotsko. Povukao sam se unazad, ali svaki moj korak unazad figura je pratila napred, tiho, ali odlučno. Počeo sam da bežim, noge su mi klecale dok sam jurio kroz mračne hodnike, tražići izlaz. Zrak svetlosti iz lampe treperio je, kao da će svakog trenutka da se ugasi. Zvuk koraka iza mene je bio sve glasniji. Konačno, stigao sam do velike prostorije. Zidovi su bili prekriveni ispisima i crtežima, simbolima koje nisam mogao da shvatim. Na podu su bile velike kružne šare, nalik ritualnim krugovima. U sredini sobe stajale su još jedna vrata, identična onima na mom spratu. Figura je bila blizu. Čuo sam njeno teško disanje, njen tihi i histerični smeh, koji mi je parao uši. Bez razmišljanja sam potrčao prema vratima i uhvatio kvaku, ali vrata su bila zatvorena. Nisam mogao da izađem napolje. Počeo sam da vrištim, da lupam po vratima, da grebem. Već dugo listam oglase u potrazi za novim stanom. Oglas koji se pojavio pre par minuta privukao mi je pažnju. Cena je bila super,
jer nisam baš u mogućnosti da sebi priuštim luksuz. Dok me je stanodavac vodio u obilazak, vrata na kraju hodnika su mi privukla pažnju. Bila su zatvorena, ali dok sam gledala u njih, kao da sam čula tiho lupkanje i grebanje po njima. Koja je priča s tim vratima? Upitala sam stanodavca. A, tu? Ma to su samo stara obična vrata. Nemoj previše da obraćaš pažnju na njih.